ko wiyete gandal kon ko hunde teddude, ko hunde mawnude, ko hunde nde Allah mawnini, ko hunde nde Allah teddini, ko wiyete gandal. Allah subhanahu wa ta'ala emo yiɗi teddungal, emo mawnini fi teddungal. Kanko Allah subhanahu wa ta'ala mo sipitori teddungal, emo inna al-kabiru al-muta'al, o kanko woni mawnuɗo tedduɗo towuɗo. Mo wi to wonde wa huwa al-aziz, kanko woni tedduɗo, mo jogii ɓure, mo yiɗi teddingol. Wonde mo wiya ko kanko jogii ɓure ɗen, kanko jogii teddungal. yabtaghuna indahum al-izzata fa inna al-izzata lillahi jami'a. Allah daali hara ko haɗi ɓe jokka diina kan, ɓe jokka l'islamu, ko naadi ɓe e jokkugol heefera ɓen e goɗɗum ngoo. Allah daali ko teddungal ɓe woni ɗaɓɓirde toon. Allah daali so tawi ɗo ko teddungal ɓe woni ɗaɓɓirde toon, ko wiyete teddungal kon ɗum ɗon o moobi ko kanko jogitii, ko wiyete teddungal kon fof wi ko kanko jeyi. siɗa faala teddungal on faamodire, si tawi ɗa faala teddungal fof ko Allahu lan ɗon jogi. Fa inna al-izzata lillahi jami'a, wiyete teddungal kon fof ko Allah jeyi, kanko tun jogiti. siɗa faala ɗum on faamodire, kanko heɓorta koye tontoyi koye yoto, heɓorta e ɗi huuɗi ɗi tañƴini ɗen e goɗɗum ngoo, ko wiyete teddungal kon ko Allah heɓorta. Teddungal le ngal o jogingal o sendingal kadi sendi. Kala mo tawa kay ɓe noni lintude ɗo heɓata teddungal, ta ko teddungal nappowal ngal luttowal ngal. Allah daali walillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin. Banni goto luttitaɗo heɓa ɗo mallinen. Walillahi ko Allah jeyi al-izzatu wa li rasulihi e nelaɗo makko wa lil mu'minina e gondi. A jeyaka e gonɗinɓe ɓen a jaɓaade Allah, aray kala ko yimɓe ƴuwani ma, aray na haqiqa, a sakkitorta ɓes ko ƴuwanaɗa o a sakkitorta. Hono mo yi'a leydi goo, hari si goɗɗo arino ɗo yo jooɗo taw koye goɗɗo ari coowo cikko ka jullere, potere coowo cikko, mi sikkina ko coowi cikki e ko coowana cikko ni faamodiri ɓuttino. donc ko nde tawno tum bonɗinal hade jokkodira e ngimmuko mawi fi Allah ala nder ton, finalement gonɗo yalti ko heddi kon fof kadi sabbore noon kadi aray ha ɗano tawa wawa si wonama ɗum kala faala ko teddungal o jeeyete e gonɗinɓe ɓen. Allah nan ɗum sendinga. Allah subhanahu wa ta'ala o daali wa laqad karramna bani adam, gonɗi men teddini ɓiɓɓe adama ɓen, adama yankoɓɓe men teddiniɓe. joni noon ko adna ɗo ko yimɓe ɓen wona andiri ko wiyete teddungal kon ko piiji tati ɓuri mawnude ko yimɓe ɓen andiri ko wiyete teddungal. Ta so on tigi yaltiti andoto waari, ta so yaltiti wiyete Allahu akbar, ta ko ɗum wiyete. woɓɓe noon no wiyane Allahu akbar hana ɓe haawa, na teddingol ɓe ɓoye feere ala. yimɓe moɓuɓe économie leydi fof ñaami jooɗi fan jama no tampi no weela, kamɓe ɓe doga e kat je fumeji. ɓeɗo si ardi e gardikolje mum e finkaji mum, ɓen si wiyama Allahu akbar ɓoye feere ala hana ɓe haawa. donc ko piiji tati, ko imma ndiɗo jawdi indi teddire, neɗɗo no teddinire sabu jawdi makko, ɗum ko yi'a ɗum ko anda ɗum. goɗɗo no teddinire sabu laamu ngu Allah subhanahu wa ta'ala okki mo, goɗɗo no heɓira teddungal sabu laamu ngu Allah okki mo. e wi'a noon hino naati e nder cadre ngal teddungal ngal wolɗen ɗa ta feŋon no moƴƴi battane ɗen moƴƴe. ɗay woodiɓe Allah subhanahu wa ta'ala
okki bi ma'na laamu kono hara na sabu yiɗugol ɓe okkiri ɓe laamu ko ɗum waɗi aya haalɗo fii laamu konngol fii yiɗugol arngol ɗongol ko konngol feerewol. Allah daali qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u. wi'u yo ko jooma an woni ko jogii laamu ngun, ko wi'ete laamu kon fof ko Allahu lan ɗon jogii. tu'til mulka hiɗa okka laamu man tasha'u mo yiɗuɗa, on yiɗuɗa ɗon ko man tasha'u wi'a, o wi'ali tu'til mulka man tuhibbu, yani ko on mo yiɗuɗa okkugol laamu, na on mo yiɗuɗa tigi. tu'til mulka man tasha'u hiɗa okka laamu on mo yiɗuɗa okkugol laamu. si tawno hara ko tu'til mulka man tuhibbu, harayno ko okkaɗo laamu ngun Allahu lan ɗo yiɗi, kono ɗo Allah yiɗu okkugol laamu okkaɗo laamu kono yiɗamo kanko tigi, pas forcément hara mo yiɗi mo, par ce que ko mo man tasha'u ali. ka hara Allah yiɗno Firawna so okkimo laamu, hara Allah yiɗno Firawna so okkimo laamu ngu okkimo ngu, hara Allah yiɗno Numrudu so okkimo laamu ngu okkimo ngu, kono Allah yiɗuno okkugol mo laamu kono yiɗano mo kanko tigi. ko ɗum bi mana firi man tasha'u, ko ɗum sendiri man tasha'u e man tuhibbu. neɗɗo hino teddira kadi sabu gandal ngal o andi mo teddira, kono ɗiɗo piiji tati ɓurɗi mawde ko teddirte ko hecci ɗiɗo kadi fof ɗiɗo tati ko hecci ko gandal ngal, teddirgol gandal. ko waɗi no hiɗa wi'a e haalaje men ɗen haala fi yiilugol mukkal, to wi'a tigi tigi o miskinoɓe ɓen no yiilande marɓe ɓen gasi e laala, marɓe jawɗe ɓen kamɓe kadi hiɓe yiilandel lamɓe ɓen e laala, ɗon sikka lamɓe ɓen kamɓe kadi komɓe ɓe yiilande janguɓe ɓen, lamɓe ɓen kañum kadi yiilanayi janguɓe ɓen. kono andi no yiilugol lanɗo mukkal na e kene, kono o yiilay kankadi, woodi mo yiilanta net kankadi, ko jangu ɓen o yiilanta kanko kadi, par ce que ko janguɗo on tum wi'ata lanɗo on wiyata bimbi tawa conseiller fof ɓe gardikol dunda kurderto wiya o walnawde sawa pa ma janguɗo yiye ma docteur jo adde, docteur jo on dogane heña ma o naɓe ka docteur jo wonde, on docteur jo wi'a lanɗo on ɓorto ha laaɓa pos walɗa ɗo o, na gando wandi lanɗo on ɓorto ha laaɓa walɗa ɗo. si tawno mo hamanino lanɗo on o ɓillay lanɗon ɗon no fanra, o ñoƴƴa becce ɗo ena fof moƴƴa, o ñoƴƴa kadda ko affaire woni hakkude maɓɓe na fi cellal ngal du, par ce que o heɓanimo occasion fof moƴƴa. lanɗon kañum ko andi ko wayi hay ko telen ɗon woni mo ɗumannorade, kanko anda o ɓiƴa tum fi alhaali wonno hakkude maɓɓe, kono ko gandu on tun ɗo wawani ɗum lanɗo on ka. lanɗo on si ñeñini kadi ha tawi gandu on ɗo ka mimbaru makko, hay ara ɗum ko andano koyo fof sappinano lanɗo on ka, fof garda bou sappinano lanɗo, kono ɗon ko fof sappinanto imam on daro wiya sappa, et c'est le président sappa, to faala président on hay sino feewi henna ƴawe yer seeɗa yirte hollugol mo aɗomo ka pouvoir makko, par ce que kanko jangi, kanko wawi faati. donc si lanɗo on habbiri darni monsieur le président, simo faala o ƴetta alif lam mim zalikal kitab, simo hunji o darnamo wama ko darno, lanɗo on suusortade ɗon gabbirama, o tura lanɗo on aka bon monsieur le président a joni ko turagol nani an ɗon ture, monsieur le président ko tippagol ha ley toon nani sujja joni, lanɗo sujja anna monsieur le président assalamu aleykum ñantade ha tawta lanɗo. donc ko gandu tu wawiri ni ga, ko janguɗo tu wawi wadde ɗum ɗo lanɗo, janguɗo fu ko ɗum waɗi kala ko teddira kon fuu ko aduna ɗo ko ɓuri mawde ko teddirte ko gandal, ko sabu ko ɗum waɗi si Allah subhanahu wa ta'ala kanko tigi e hoore makko o sippitori ngal ganda,
o mantoringal kadi wal alimu ko kanko woni anduɗo al khabir ndirdiɗo wonɗo compétent al khabir ko Allah subhanahu wa ta'ala yilti kala ko o tagi kon fof ɓuri jogagol gandal ko ɓuri okkude gandal ko tagi kon fof ko enen adamayankoɓe lettre humaine ɗen jangi ɓuri jinna ɗen ɓuri jinna gandal fes haye mbattodir ko Allah okki en kon no mawni enen adamayankoɓe kono Allah subhanahu wa ta'ala waɗi en défi o holli hiɗen andi kono mo ɓuri en ɓattorni ha ko par ce que ɓay o janni en ha en andi piiji o waɗi en e jiɓili ɓe goɗɗum wi faalɗen kadi andude ɗum ɗon ko daññande tawi Allah yi tawi o yeeto en heɓi gandal kono ɗuuɗa tawi sikku ko buyi heɓuɗen seeɗani Allah daali wa yasalunaka ani ruh qul ruhu min amri rabbi wa ma utitum min al ilmi illa qalila ɓe landuma ya Muhammadu fi ruhu he yeetoɓe ruhu on dey ɗum ko fiyake jooma ɗum ko on alhaali ruhu on e gandal mungal no naatirta no yaltirta ɗum noon ko domaine jooma an taw sikku noon ɗon jangi wa ma utitum min al ilmi on okkaka e gandal illa qalilan si wona seeɗa kono moodi gandal no mawni gandal no waɗa barki ndaare seeɗani ko Allah wi en okkama kon ndaare ko ɗum gollani aduna on ndaare ɗe Airbus je ndaare ɗe A380 je ndaare ɗi Titanic je ndaare ɗi navire je ndaare ɗi satellite je ndaare o GPS ndaare o téléphone portable ndaare ɗe lekkele ndaare o progrès médecine ndaare ɗum ɗo ndaare goɗɗo no hunjo alqur'ana hunjo sahihul bukhari hunjo fiqhul islami on fof ta ko wolata o fontata kaydir ndaare defte fiqhul islami ta ko rutteteɗe e munɗen hiɗe fawi defte guluji nayyi ta ko manti na ko winda ganti ngak ta so sofi ka yeyte ton na ko suuta e nder ɗen ɗon docteur Ahmad Salabi o windi deftere nde mo jallata temedere ceerno goto tawi ɗe gande ɗo fof ɗe defte towdo heferaɓe garno liɓi empire ottoman on a dawlat ousmaniya ɓayɓe ari ɓe liɓimo e nder Turquie ɓe ƴetti defte ɗeɓe intéressé e mum ɗen fi ko science kala defte ko wiya fiqhu fi sari an kon fof ɓe yooɗide ka maayo ngo ndiyan dane jam te wonti ɓale ndaha defte ɗen tellement ko defte ɗen ɗuuɗi ndaare ɗe ɗo gande fof Allah wi ɗum ɗo fof ko seeɗani e gandal memuɗo wa ma utitum min al ilmi illa qalila moodi ɗum no waɗa barki ka wa yasalunaka ani ruh qul ruhu min amri rabbi wa ma utitum min al ilmi illa qalila on okkaka e gandal si wona seeɗani heɓuɗon ko wiyete gandal ha Allah subhanahu wa ta'ala o ɓanginani neɗɗanke on gorko heɓe gandal kon ko yiɗi kon o jonnimo ɓe eɓɓodira sakko ɓe fota Allah subhanahu wa ta'ala himo yewta ka suratul Baqara ka ayatal kursi Allah daali ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum yani kala ko wanno kon fuu e ko waɗata kon fuu bi ado Allah tagude kammuɗi ɗin jeɗɗe leyɗele ɗin jeeɗi par ce que programme Allah o ngal teddungal e ɗeɗo gande e ngu tageefo e ɗe planète ke fuu ko yiyo ton ɗum ko waɗa ɗum programme waɗa taw gandal waɗa bindude taw enregistra taw kala ko watta mo wawi waɗirde kun fayakun kono o rewri gandal kala ko tagata kon fof e ko moƴƴinta kon fof yaari bindol taw ko adi tagude ko karabol ko aala gandal ka karabol taguɗo on adi tagude o wi karabol windu mi sikki windugol kadi ko programme gandal ka karabol ngol wi jooma mi anda ko mi winda o fiti karabol ngol waɗani ngol dicté windanan ɗon komi tagata kon fof kon kala inde mum karabol ngol windi wele geeru batirire clé 17 ɗum ɗo kala ko woodi ko bollitirte ka nakko fuu karabol ngol windi fof
sa gayni windanalan ɗon kadi kun kala ko a honde tuma wona takkile o majja ma o bona ma o ɗuman laje mumɗen fof kadi winda karamo ngol windi fof haalani windanalan arsikaji mum ɗi fof kadi fof winda fof kala programme ko watta kon fof winda enregistra taw ha on geste ko karamo ngol waɗi ɗon ko mawni ko Allah wondiri Allah daali nun wal qalami wa ma yasturun mi wondiri e ngol karambol e ko ngol windi kon ulama o wi'i siha on ko jam'u kono urida bihi al mufrad wa ma yasturun bay ko galam mo ndaari ko oɗo Cheikh Mohammad Ali Sabuni ka safatu tafasir mak nun wal qalami wa ma yasturun mi wondiri e karambol ngol e ko ngol windi bay fo windama ha gasi enregistra e registre njalo hiɗa wawi wiwde ɗum hande ɗum enregistra e logiciel jano molanaɗo ordinateur wi no wiye lawhil mahfuz enregistra ɗon ha gasi clé on tagguɗo on jogiti donc ko on clé ɗon molanaɗo ko ɗon gundoji ɗi woni mo kala si windano ka ɗon alamoto kala fallangal alamotako si windano ka ɗon a heɓay jawdi kala fallangal a heɓata jawdi yilti kadi ko tagi ko fo adama yanki o waɗani kon kala département mum ɗon ha gasi aske mum e programme mum o place magasin mum o waɗi saabi o jogiti ko ɗoni maana wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu ko kanko jogi saabiji arsikaji e teddungal ngal e ɓantal ngal e cellal ngal hay goto anda ɗen saabije ka woni sowona kam o daali wa in min shay'in illa indana khazainuhu wama nunazziluhu illa biqadarin ma'lum ala hay hunde sina meɗen joggi saabi hum arsike e ko fofata kon Allah daali min tippinta sina ko min faala tippinde ko on tigi hakkille eɗo goɗɗo makko million ji ka panka dañandara Allah tippinanamo ko wiyete itten ko waɗe soƴƴen ko no naɓiramo e burore ka o yiyata ko ta tippotako no waliɗa ko ɓer ko tippina ko memata donc Allah subhanahu wa ta'ala ko noon taw ko ɗum noon ko windino ɗon kon eko waɗi kon eko watta kon fuu ado en arde ka leydi ko ɗum noon fof wiyete ya'lamu ma bayna aydihim e ɓaawonde arɗen kadi ko waɗi kon fof ha ñande en fof men mayɗen ma ha ñande mayɗa ɗum noon fof no naati ya'lamu ma bayna aydihim imi ñande mayɗa ko waɗoyta yeeso ton kon fof kadi ha ñande leydi ndin tagga ko ɗum wiyete wama khalfahum fof muɗum taguɗon no andi fof o wi noon amma noon onon kon ɗum anduɗon wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha ko ɗum wasni wiwɗen jannguɓe men tigi tigi wallahi aray ko yimɓe wonɓe simple o wi ɗum no sonka no barga pargatno no boota no firga no gandu hunde heɓaki taw sina ɗum par ce que hareɗa andi heɓaki par ce que ndare ɗum ko sifa ɗo kon ko taguɗo on jeeyi kon e ko andi kon e par rapport ko wiyaɗa aɗa jogii kon aɗa andi sa jogii goɗɗum no ɗon anndi goɗɗum ala ko yimɓe tun sikkino toon kono an on aɗa andi goɗɗum ala a jonnita jeeyɗo on jeyal ngal ɗa andi ko gooto gandita wala yuhituna ɓe huuɓidota ko anndal bi shay'in e huunde si woni tun shay'un ko haala ara haray fanɗi Allah no wiide wala yuhituna shay'an ɓe wata huuɓidaade huunde kono tawi ma kadi o ɗuyta huunde nden o ɗuytoramo kadi ba on mbaɗon ko mbaɗiya ko ɗuytugol kadi shay'in on kadi ko ɓurtugol fanɗinde wala yuhituna bi shay'in ɓe wata huuɓidaade anndal ko ɓuri fanɗude e huunde illa bima sha'a sina ko o yiɗi yo ɓe anndu kon kadi modi ko woni ganda on ka ndi o defi yango ko ɗum no waɗi ngal gandal ɗo valeur maɗa teddugol maɗa an o tagaɗo wona ko jelu marɗa ka banque wona lamateri ma no fota teddugol maɗa ngol no feppodire ber ko annduɗa ko gandal ma ngal won teddugal ma a gandiɗa qiisu mesure yawdara ko ha on to annduɗa wiya ko ɗin kiloji joguiɗa gandal ko ɗin kiloji joguiɗa teddugal si tawi gandal ala teddugal ala kala gandal no kala gandal woni gandal dina woni gandal sharia woni gandal goɗɗum go si gandal ala a peesa hay husko albalaho
seede mum allahu lanɗo subhanahu wa taala ko tagi kon fof o noddali assemblée général o hollitali fus on ɗo tagayno ñuuƴi tagu tun ñuuƴi goto teddiniraka pe ñuuƴi no taguede ɗo ɗo tagayno malayka e mawɗo fu goto teddinaka hollitaka fus ko o noddi o waɗi assemblée général o wi hey kon komi tagi kon fo ware ɗo ko teddungal mom miɗo tagude ɗo woɓɓe wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa janto tuma nde joomama wi'anno malayka ɓen miɗo faala tagude yimɓe mi adda ɓe ka leydi ko hoɗa ɗo andi ɗum ko teddungal wonande ɓe ka nde ñande ko on ɗum malayka wi on ɗum malayka wi nde ñande malayka ɓe wi qalu atajalu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun toujours ko gandal woni imposate hay si Allah foɗodiri e ko tagi kon ko gandal makko ngal droit de veto makko on ko gandani Allah subhanahu wa ta'ala daali malaika ɓe wi ene Allah a hadday ka hoore leydi ɗo ɓeno bonna ɗo ɓeno rufidira ƴiƴam ɗarini nde minen meɗe rewdema meɗe wutinɗimma meɗe waɗuma gooto Allah daali min miɗo andi ko on anda hay si tawi ko gonga mon heɓoyto e yimɓe ɓen pelloɓe yimɓe wara waɗa yimɓe guriwal ndaare hattirde jaasugol leydi e mankugol civilisation e pinal e andugol ka aduna o fewndi ka yimɓe waɗa guriwal pellirawa nayi Allah subhanahu wa ta'ala daari min miɗo andi hay so tawi sifa ɓen no woodoyi heɓoyto kadi woɓɓe goo katta ko ɓe nendi yimɓe ɓen ta ko ɓe randoɓe taggon nden service ko ɓe inventoɓe vaccin ji ñabbeɗi mapinɗi waraynoɗi waɗo tuberculose mo yoto ɗum ravage wari wako wari ha tawi kala nawno ɗum e tango koyo ƴette o naɓe ka ɓuuri woɗɗitade par ce que c'est une maladie contagieuse million ji maayi Allah waɗi goto e adama yankoɓe waɗɗo recherche ji mum ha heɓi vaccin ha heɓi lekki muɗum hayno traite dal sifa ɓe kadi men wono yeeye maɓɓe yimɓe kelɗuɓe sendidirɗo yimɓe ɓen seppugol duuɓi jeɗɗi ya makka heɓoto kadi e yimɓe goo moƴƴinoɓe avion je nappoɓe yimɓe ɓe si tawi sifa ɓeeɗa no woodi woɓɓe goo kadi men min miɗo andi ko on anda joni noon tawi nde wawno tu was tawi malaikaɓe Allah teddiniri malaikaɓe wonnema himo addude ɗo ko teddi ko mawni malaikaɓe yi goɗɗum goo falama yawagol wonɓe arde ɓen so tawi ɓeɗo ma Allah andina malaikaɓe ko woni arde ɗo ko nawgore wa allama adama al asma kullaha janni adama inɗe ɗen fof haala arab si wiyama wa allama adama al asma بدخول الألف واللام في كلمة أسماء أصبحت كلمة معرفة يعني كم وني معرفة موبي وني إنت ديو فوق كلها كتأكيد كل بلدو أو لولو تاين نغلا تعالى وعلم آدم الأسماء كلها الله عندني بمدك آدم إنت ديو فوق الله عندني بمدك هودي o weeɓiti ɗen inɗe e dow malaika o wiyete lan ko honno ɗum ɗo wiyete umma aradahum ala almalaikati fa qala ambiuni bi asma'i haulai in kuntum sadiqin ko yiyete lan no ɗe inɗe wiyete siko gonga mon ko wino ɗon kon ɓe fof ko bomɓe ɓe fof kelɗa ɓe fof ko fofuɓe yiyete lan awano ɗum ɗo wiyete ɗum andi toon ne ñande ko benneɗen adama imposori e hoore malaika wona wi kon miɗo mari compte banque ɓe onno Pariba ma hunde kadi wona wigol komi won chef de quartier Tombo wona wigol komi maire Matoto wona wigol nden ñande teddugal ngal Allah ofti ɓermen adama e dow malaika ɓen ko telema sengo ganda yeltoye Allah wi hey kon adama yettiɓe no ɗum wiyete ala ya adam ambi'hum bi asma'ihim yettiɓe no ɗum wiyete adama wiya ɗum ɗa ko weɗegir ɗum ɗa ko ordinateur ɗum ɗa ko caméra ɗum ɗa ko ɗum ɗo o tinnini malaika inde tawi malaika anda hay gotum konno wiyete
directement adama woni karamo ko malaika woni talibajo ehino karamo ko ehino talibajo on jullere nden ko woten kombo jotto karamo ko en ta malaika fili ci sam bagage accani adama e ɓiɓɓe mum ɓe leydi yo ɓe dirisu ɓe wonta ɗo représentant Allah ɓe exécuta ko Allah faala kon ɓe raɗo ko mettata Allah kon ko ɗum woni rôle maɓɓe no hono mbiɗo leydi ko ɗum wiyete khalifa ko lonko ko ardo karmo kojo men monanaɗo a cheikh Mouhammad al-Mutawalli al-Sha'rawi rahimahullah هذا الشيخ هذا العالم العلامة المفسر وي آية وعلم آدم الأسماء كلها woko ɗo famata e o aya ɗo wondema adama yankejo on kala gandal ko wiyete science kon fo kala gandal ko wiyete diina kon fo Allah awi ɗum e makko o wi par ce que science on o fo makko ko inɗe science on fof ko inɗe janguɓe chimie ɓe janggay ko ɓenta kon e tableau périodique des éléments de Mendeleev. C'est-à-dire, chaque corps a son nom. En matière de la chimie, on parle de la nomenclature. C'est-à-dire, ko haalugol fi inde corps ji ɗin e piiji ɗin e ɗumaji mum ɗin kala ko waɗi no mari inde. Science on fof ko inde. Ko nanata ko azote, ko nanata ko alcool, ko nanata ko aluminium, ko nanata ko carbone, ko nanata ko zinc, ko nanata ko hydrogène. C'est des noms et leur masse atomique également. Ɗum noon kadi c'est des chiffres ko inde. Kala ko wiya science ko fof ko inde. Hay matière ji ɗin ko inde. Ɓen ɗum ɗo ko biologie, ɗum ɗo ko histoire, ɗum ɗo ko philosophie, ɗum ɗo ko mathématique, c'est des noms. Toute la science. O wi wondema dennanangal kala ko wiyete science on gon fof a cheikh Mouhammad al-Mutawalli al-Sha'rawi o wi ko ɗum woni ko Allah aawi e tagaɗo ibnu adama. Kala kadi ko gollirte ko fof piiji ɗin fof ko inde. Oto wangal ana e ɓeyna ɗum ɗo ko rétroviseur, ɗum ɗo ko feu rouge ji ɗin, ɗum ɗo ko faɗe, ɗum ɗo ko accélérateur, ɗum ɗo ko embrayage, sa udditi kadi nder ton, ɗum ɗo ko piston ji ɗin, ɗum ɗo ko ɗum ɗo, ɗum ɗo ko ɗum ɗo, ɗum ɗo ko batterie on, ɗum ɗo fof ko inde, science on fof ko inde. Wa allama adama al asma kullaha. Tawi noon joni musidɓe julɓe tedduɓe, Adama alayhi salam a cheikh Mouhammad al-Mutawalli al-Sha'rawi o wi ko andirta ko gonga ko wolaɗo ko ɓiɗɗo adama on ɓay gandal ko wowlugol ko ya wuuru janga o wi ko adoto wowlude kanko adama on ko inde ko al asma ko inde bobo adoto wolde. Le bébé commence toujours par nom. يبدأ الطفل بتلفظ الاسم لا يبدأ بالفعل أو الحرف. الطفل عند بداية كلامه عند بداية الكلام للطفل يبدأ بالاسم لا بالحرف ولا بالفعل. لأن الكلمات العربية تنقسم إلى 3 أقسام. هناك الاسم والفعل والحرف. konguli nin ka haala arab kala haala wolete ka fof sa wolay ko imma a wooli inde ma a wooli kuugal ko ɗum wiyete fil c'est-à-dire le verbe ma ɗum a wooli konngol tout simple. ɓe inna alharfu huwa lafdun la yadharu ma'nahu illa ma'a gayri. hada huwa alharf. ɓeyna ko wiyete harfu ɗum ko konngol ngol tawata andota ko ngol wiisinangol watta e nokkugo. Bobo si jibinama nde mo fuɗɗo haala il commence par le nom, il commence pas par le verbe. Allah dandu si bobo kuɗɗori ke ɗum ɗa haray wurɓini ke bobo kuɗɗo jaja baba jaja ko ɗum bobo fuɗɗorta. O fuɗɗorta verbe kuugal wigol yani waali ke ɗaani ke yahi bobo benude si bobo wi ari dañini wonɓe ɗon ɓe fo waɗa e paɗal ka ei bobo no woɗa yaɓe kono so wi baba jajanabu to ɗi ari hara en huuli hara en aani ndikkale siko verbe on o woodi hara ko fiilon o woodi ɗi so wol har kon ɓay sa fijini ɗo bobo on ko wi e hiye
dañala ala ma fudi on yi do bobo ha ko wi enele ko ni wat adoga ya ba dulle ko harfu parce que bayni al harfu huwa kullu lafzi la yahdu ma'nahu illa ma khayr ko kala kongol ngol tawata anduta ko kongol winko sinangol wattida e ko wana kangol parce que mo ari do wi e hiye o ya hiye wi ayo feti parce que fa mali ko wi ara de sabbi bodum gol sari do wi alhamdulillah rabbil alamin yetti allah fu sabbike o wi e hiye o ya joni o ya hiye wi ayo feti an be luy dige parce que hara ko har ko woni bobo non ko fi'il ko il commence par le nom bobo donc wa annama adama al asma kullah donc jonnon ayi bemme de adama o defiri malaika marti o jodike o janni malaika bemme de adama jonnon lasili yagal mangal ay sa woni lasili bi lasili ha selo yika adama ara ko ngande ko on wa on de la tappo berne ma wiya ko mi bi lasili dar ber ko anduda ko ber ko janguda bay lasili on do bemma da adama do kany jannuno malaika anno si bemma da adama janni malaika aron ki jannu go lay be mu wa wala no la fi pali tela ko ni ato jabata yawde den boy andi mo janga ko nyaadi ko mo janga wari be den no nyaadi afi si tawi an bemma da adam jadni malaka ron ka jandu tay ko nguma ngi haray ma faade ngare Allah subhanahu wa ta'ala no yewti fi annabaɓe ɗiɗo o wi o teddiniɓe tawi ko teddiniɓe ko gandal eyi walaqad atayna dawuda wa sulaymana ilma min ukki dawuda e sulaymana gandal wa qala alhamdulillahi alladi faddalana ala kathirin min ibadihi almuminin wa warisa sulaymanu dawuda wa qala ya ayuha annas علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين Allah dal gondi men okki Dawuda kañum e Sulaymana ganda men okki Dawuda e Sulaymana c'est-à-dire ko gandal feerewal ta na ko ɓe fo heɓi kon ko ɗum waɗi kalimatu ilmon ɗon waɗi nakkara ilman gandal wandi ko hongal walaqad atayna Dawuda wa Sulaymana ilma men okki Dawuda e Sulaymana ganda ɗum ko nakkara ngal gandal non kamɓe ɓe andi ko gandal hongal Allah okki ɓe Allah kadi no andi ko gandal hongal Allah okki ɓe ko ɗum wasi ɓeyni wa qala alhamdulillahi alladi faddalana ala kathirin min ibadihi almumin nane ɓuran fi Allah ɓe wiyali alhamdulillahi alladi faddalana ala kathirin min annas ko min ibadihi almuminina nane ɓuran fi Allah min yetti Allah on ɓurnuɗo men e ko heewi e jiyaɓe makko gondinɓe ɓen tigi mi jonnaw misal hiɗa gonɗini aqida on no selli finde nden no selli hiɗa andi ñawoje diina kan haka oɗo kadi men masalan oustad baɗo no gandiɗi no andi ñawoje diina kan fiɗul islami on e aqida on fuu min kallan andi ber ko ɓe andi kon on domaine ɗon tawi kadi hiɓe andi ko honno kuura wattirte si bonima si kuura majji e otowal hiɓe andi min mi anda ɗum to sikka ɓe ɓuralat ɓe ɓurilangoy par ce que ɓe ɓurdilan gandal ko e hoore ko ɓe andi aqida kon fuu hiɓe andi si otowal si kuran majji otowal ɓe andi ko honto ɗaɓɓitirte taw wiyama kuran o majji taw ɓe andi ko honto kuranji ɗi moɓodirta honto addete daarede taw par ce que minen profanɓe men fof e nder ton no toon daaniri ko koosiji ɗin men daarede taw est ce que noon no ɗumanni moƴƴa alors si min memi ɗon ngal huɓɓali ara salli ala Muhammad min anda ka daarite ande kadi anon tigi naati e koddi ko ɗum wasi ɓe inni ɓe yetti Allah on ɓurnuɗo ɓe dow ko heewi e jiyaɓe makko gonɗinɓe ɓen koye nder gonɗinɓe ɓen ɓe ɓuri goy Allah daari wa warisa Sulaymanu Dawuda annabi Sulaymana e gandal ngal okka annabako ngun ko jeeyi kon fof e gande ɓay ben makko feƴƴini kadi o mo jogui ko makko kon o mooɓi kadi ko ben makko joguino kon fof e gandal ko ɗum wiyete gorko ko ɗum wiyete ɓiɗɗo gorko si wiyanoma baben mako karmakoɓe renommé accanaɓe kamɓe julni duuɓi 50 ka miside ɗon ko kamɓe janno marno taaliba temedere
tapi si be ini angka di ramplasa dong hendo da ona ko joda ko wi ngara menen be ngan tu capan dai kami sidani ko kambe jul tabi basirangan sa wala no yesini ko wadi si Allah dali wa wadi sa Sulaiman Daud kay be makko fe ini omodi ka digandan ko be makko jogi no ko Faqala ya ayuhan nas ko ono yo yimbe dari annabajo no déclare parce que sa heɓi nema o sa wowli sina yin ko bona faqala ya ayuhan nas ko ono yo yimbe si tawi onon ko janna ɗon ko qur'an e tafsir e figu e ñawoje laaɓal e korka ɗuma o wi menen on limna min jannama mantiqa tayri ko colli yew sikki hatti ka komin ikkugol e colli hatti ta kamɓe colli ɓe yewtide annabi Souleymane si ari no tawi colli ɗin no moɓodiri hino wolde o jentoto onna heɗi wolde ɗo important ɓen dari ɗo ganda ko jolli woni o ko akannade o yewtida e majji haga o limna mantiqa tawi ko hollugol niveau a julɗo janngo ɗon feƴƴi niveau haalaji ɗi yimɓe ɓe wolta ɗin joni ko dow ko yaw dow c'est-à-dire hande guinéen wonɗo lagina to on si nani ko chinois wolata on si nani ko thaïlandais wolata haala thaïlandais no wayi wasi tawi ko annabi Souleymana nantodirayno e colli ɗin kon saabu ɗo woɗɗodiri na on culture na on haala wota kono ya ahi ceerno an a guinéen diina maɗa kan koye arabu ka tibbi an a nanata arabu président maɗa on koye français wolata an a nanata français business adna Allah on fof huwodire ɗen foƴƴi ka tumbiɗa ɗo e ala pourewal siɗara ko Air France les premières informations c'est en anglais sa yewtoyi tum min pour la première fois voyage gollanka joodi koko mi iwno lagine mi ari Chine ɓay peeji ɗi mi traversé e mum ɗin ha mi yewti Chine mi ari e ke'ego e nder Chine wona Pékin wona Shanghai wona Hong Kong kañum e Shenzhen e Guangzhou ha gasi ɓay mi waɗi on tourné mi artoyi mi daari mi tawi o France ko mi wiya miɗo jangi ko Allah wallanta na ɗum ɗo tun heeɓi sa ɗum marsali haɗa o ko good morning e good afternoon wona wole tawi min ko wiyete ko bonjour bonsoir on min gayni dino telen ley to donc si tawi langue communication internationale hay pousse e mum anda e anglais langue officielle ko ɗum on tawi min ɓay mi arti wolugol ɗum sama kala kirtina haɗa o sawi kumpay ko en ceerno Sadio haɗa yo ƴiset min si mi arti mi ɓanna e ceerno Sadio o wiyalan o waɗalan ha e hunde mi fakkinamo sawru sappo non si min na janngo anglais jaka e leetino tawi ala ko bonsoir holoɗe jaka e leetino donc jon noon an yaaki français langue officielle leydi ma a wata wolde anglais langue de la communication internationale a wata wolde arabe haala diina maɗa kan a wata wolde a nanta a wata wolde annabajo julɗo jeeyaɗo e groupe ma on annabi Souleymana kañum communique ay kañum e colli yewtiday an goɗɗo wiye ɗo ɗe venez par là he awa taw acci ɗumen nani wani nanta ko woni wolde ko la ilaha goɗɗo wiye venez par là hula reedu ma taƴa wiya taw acci ɗumen nde nani wani ɓe ngala nantodirde nanta o tak moƴƴi a jaasi wallahi a jaasi annabi Souleymane en kañum no communiqude e colli an goɗɗo wiye venez par là wiya taw acci ɗumen yandi ɗi Allah waɗi mi ala nande ko woni wolde ko haala ko ɗum wolte ka radio ma ko ɗum wolte ka télévision ko ɗum wolte ka yaasi ko ɗum président ma o wolta tawa fuuse e mum a nanta a wata redirsude lettre a wata wadde demande ɗum hanana dimo ɓi dimo humodirɗo e annabi Adama jannuɗo malayka humodirɗo e annabi Souleymana yewtidowo e colli ɗum ara e ma sani e yii ko gandal ngal nafi kon gandal ngal ko aduna ɗo taw gandal ngal ko aduna ɗo ko kanngal newini aduna o teddungal ngal Allah fuɗɗi Adama yarko ɓen kaka gandal ngal heɓoto ndaare Allah woltum o teddini ibnu Adama o haalali fi aljanna o haalali fi diina ko fi ga taw gayo marsu taw
na yimɓe ɓoyno wara inchallah waray Allah ulan ɗo sen ɗippiji ɗin fof enen julɓe ɓen ko lakara en fera ɓen ko gawi ɗum a foofi fankara e ɗum a foofi o gasa kan no wonirɗa ni dappari ɗo to kadi hawnaki kawnoya dappari kan ta hunde kadi mba soyta ton kadi donc kala teddungal ko Allah yiɗani adama yankoɓɓen fof ka adna maɓɓe no welira Allah falanaka hen satte ndegoy ko wiyete heege ko wiyete sonsoluwi ñabbeɗi probléme de tuundi wallahi Allah falanaka hen ɗo ɗum jeeyaka e dina kadi bes basal tampere ñabbeɗi angal ko ñaame sonsoluwi ɗum tawdaka e dina few ko yimɓe men nokkani ɗum hoore mum yahe makka dina no woodi ɓuuri makka yahi ha joya yiya ko ɓe ñamata yiya ko ɓe ɓorni yaade ɓe doginta eɗanninta e oto e so deñano ara makiti ɗo to mari ka maki sodugol huɓɓina to ngal o accangal noon o yaha waɗa a deux sorte tan o arta ɓen no ɓattodiri e heege donc ɓen battodira e tuundi ndaari no coñci ɓen laaɓiri ndaari no ɓen laaɓiri annon sa sikki ko wiyete l'islam on koye kaftani um ɗum ñoppondir e ɗum o inchallah ko julɓe ɓen tigini julɓe on ɓe tigini Allah subhanahu wa ta'ala o daali yuridu llahu bikumul yusr ko newende o faalana on wala yuridu bikumul usr ɓiyatela heege e basal ko newende noon yuridu llahu bikumul yusr ko newende o faalana on kono nden newende noon ko nde heɓorta ko gandal ndaare tun Allah daal tun wala qad karramna bani adam min teddini adama yankoɓɓen o wi wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum min at-tayyibat wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila ka min teddini adama yankoɓɓe min rondike ɓe ka jorndi min rondike ɓe ka bahar c'est à dire ka siɓe ka nder ndiyam to ɓe jooɗi ɓanni tasum ɓay so yi o Queen Mary une seule fois mi yi Queen Mary New York ngal aray to wonde watowal ngal tawata ko yata 2000 logement angi appartement maɗa tan a wawi ƴettude logement a vie ha dalannata ko ɗon hoɗuɗaka nder batowal logement temeɗɗi batowal ka nder ndiyam tawa hino appartement ino chambre ɗiɗi e salon e toilette ji muɗum e hino ɗiɗo fof hino nder ton e hino batowal ngal no mari maaki hoɗuɓe toon ɓe fof yaha e maaki ene yaadi maaki ti nani taɓe ka nder ndiyam jaama noon kadi ɗon ka Queen Mary o yi bo min kadi ko chambre 300 hunde kani mi jogui ɗo de mina ɗo ɗaɓɓugol ɗo piyum sifa ɗum ɗon ko ɗa ka nder batowal Queen Mary wiye kala ko wiyete électronique ko telen kala ko wiyete ñamete ko telen ka nder batowal ko ɗum ɗo wiyete sodda haray assalamu aleykum haray sohlaɓe yandi haray woɓɓe ɗo woodi faalaɓe heɗade bayaro muradu moƴƴu haray yandi acce deƴƴo heroɗen ko adde ko hom yandi assalamu aleykum rahmatullah donc batowal ta makit no woodi piscine no woodi ka fotte hendu wifa no woodi e nder batowal ko ɗum noon Allah daali wa hamalnahum fil barri wal bahr mi rondiɓe bi mana sikka heɗani mi rondiɓe ka jordi kañum e ka bahar mi rondiɓe ka jordi e ka bahar wa hamalnahum fil barri wal bahr ka jordi ɗo ɗen ko ɗum ɗo terrestre bisi jeno ɗo kaarje ɗumaji tawa ko lit voiture jeno ɗo ɗe tawa ko lit sifa ɗum ɗo fof Allah wi o rondike en ɗo accali seppen joni noon ko Allah wi kon o accali seppen ko aduna ɗo ko majjere moƴƴini otowal ko majjere moƴƴini Queen Mary on ko fandagon kadi barɗe ɗo kadi avion je ɗen ɗe ala puren je kadi ɗum ɗo fof no natori nder ton Allah no wiya fi dhulumatil barri wal bahr ni ɓe jorni ndin e ni ɓe bahar on ni ɓe bahar on ko tuma bato o woni e nokku ka tawata kilo wulure telen ni yimɓe ala suudu ala kilo wulure telen ni suudu ala yimɓe ala côté ji ɗi fof 1000 kilométres hiɗon ka nder bahar ko ɗum wiyete dhulumatil bahar tuma avion wal ngal kadi acciti leydi ngal ƴetti altitude mo 11000 métres 11 kilo dow ga hiɗon ka weeyo na cuurum ɓatti na kawta yaahi ɗon kadi ɗon ka dhulumatil barri ya cer wani donc tawa kawtal fof wonon tum ɓe holnay température extérieur on ɓenna moins 50 degré andi ɗon ala mo hiwrodira ka yaasi ɗon walla dandu ɗon tufaade sinon dans quelques secondes ara on congéli ko ɗum ɗon aya qur'ana on sipi wi dhulumatil bar niɓe bar ta
toujours qur'ana o hino yeeti en oɗo technologie fof qur'ana o signalino ko gandal ngal moƴƴinta avion ko gandal ngal moƴƴini ɗe métro je ɗe yoton so yimo ko baaɓe leydi go leyɗe tampuɗe añuɗe jannguɗo añuɗe gandal yiyamo ko baaɓe leydi fof no dari sappini fi otowal ndono wiya ni donc ko majjere ɓe otowal moƴƴintake nokkugo adde ka maɓɓe ngal monte ɗon ɓe montaka otoje ɓe moƴƴinta piyeesi ɓe moƴƴintaɗe hatta ɓe daroga lawol ɓe sabbo oto tawa oto ko lix ala ɓen alaji kaari soodi otowal ha joni ko ɗo wonɗen ta joni oto ko lix sa sindira oto no faarira oto ko honɗum ko wallitore tun lanni hunde ɓeydaki kono ɓay tun janngaka ko gandal ngal addata hoyende nde e newende nde nden newende nde Allah fodi en wallahi ko jannguɓe men profitata Allah fodi adama yankoɓen Allah subahana taala fodiɓe fowtere kono ko si ɓe janngi no woodi aya qur'ana wiwɗo Allah wi no mari ngaluuji ka kammuuji mo mari ngaluuji ka leyɗeele o sous-sol mo yoto mo mari pétrole mo mari bauxite mo mari piiji ɗin fof dow ga kadi no mari piiji ɗin fof o bahar ko yoton ko yahi sikono andi Sénégal kamɓe ɓe innayi ministre de l' économie maritime ta ministre jo spécial fi waw ko on e ko won ton kon e ko wallitorte ton ko andi goɗɗum no nder ton ministre de l' économie maritime Allah subahana taala holli jawlenoy ɗum fof omi yaha e ƴetton nani ko onon jeeyi kono o memata son janngaade ko gandal memir ton qul ya ma'shara al jinni wal ins in istata'tum an tanfuzu min aqtari ya ma'shara al insi wal jinn in istata'tum an tanfuzu min aqtari samawati wal ardi fanfusu la tanfusuna illa bi sultan hay kono yo dente jinna yimɓe kala ngaluuji koni ka bahro e ka yaasi e ka kammuɗi yaha e ƴetton Allah wi o memata noon son janngaali o memta ko ɗum waɗi a yeyi ɗo portoygoyno jooɗo ɓen na pays kaari sous développé ye ko no wawi wiide ɓen koɓe sous développé par ce que koɓe gros consommateur ko soodoɓe ko jannguɓe moƴƴintat hay si ɓe ñaami haa ɓe haari koɓe sous développé par ce que si ɓe waɗi ɗum grève ɓenni ɓe yeeyataɓe l'Arabie saoudite e milliard ji mum en dollar fof si tawi pays ji moƴƴinoji avion ɗin e métro e auto wimɓe on mi yeyata on auto e ɗum anda kadi aroye ha yoruwa on no seppa ko ɗum wiyete développement donc tuma ɓe moƴƴini kamɓe kadi donc hollugol on ɗeɗo gande o science mo yoton et puis kadi hay si leydi no mari ngalu ko jannguɗo on profitata mi jonnam exemple si tawi tonne goto bauxite no yeeyede wona $20 tonne goto bauxite leydi majjiyankori ndi tawata jannguɗu ngala ƴettino programme law wiyama ko jannguɓe woni ɓomɓe ɓen jannguɓe fof yowanoma andi Allah yettanoma ɗon jannguɓe fof yowanoma wiyama ko jannguɓe ɓen woni ɓomɓe ɓen leyɗe ɗe tata ɗe wi ko jannguɓe ɓen e marɓe ɓe woni ɓomɓe ɓen ko miskino waɗɗo perkane ko woni makko baawo tata ala ko ñaama ko oppor donc si tawi ɓen no mari bauxite e mana tawa tonne goto ɓe yeeya wona $20 tonne goto exemple $20 jannguɗo on sooda on tonne goto o moƴƴina ɗon pradoje tati pet ngal kala o yeeya $50,000 ɓeydo kombo gagni ndaare hakkunde $20 e $50,000 e tawde kadi si ɓe soodani ko a ñaama e bauxite on leyɗe jogiiɗe bauxite tawi no janngi kano exploitanta hoore mum par exemple ndaare l'Australie par exemple premier producteur mondial de la bauxite pays goo mi ala innitude kañum ar deuxiéme rang ndaare hakkunde fii Allah Australie e on pays no alhaali on sertir ko par ce que ɓeeɗa no janngi ɓeeɗa jannga on parle pas du développement sans le savoir si janngaka marsata hunde marsata hara janngaali donc ɗin newendeji Allah haccitaka kala o wi onon adama yankoɓe moodi miɗo yiɗi on miɗo yiɗani on newende kono ko son janngi ceeɓon newenne si keefeero kef waɗi gandal soobe mum ɓay pelet ɓuye men no anndi to ndo wonno to ABCD bi basira ya ɗum ko beddugol tak janngu si ari ga seeɗa bo minen ka l'école minen janngude nani fanno janngonto fanno janngonto wallahi gono e
iya jomiraɗo ɓiɓɓe jomiraɗo rewɓe ɗiɗo e ɓiɓɓe no wiya ɓe lega l'école ɓeɗe janggude ka ma jangge si tawno haɗa ɗum to ɗum waɗano soobe hewtano wigol maɓe jangga ɓe lega l'école ganen ɓe jandude men ko haala wi maɓɓe gasi dañi ko haala wi maɓɓe ay donc ko feere ala ɓe faalaɓe ɓurtuɓe fof e ɓantal e teddugal wallahi ɓe jaani ndaare no woodi ayde qur'an si allah wiwno mo golliteralɗe o naata e mo yiite julɓe boy naata e no yiite o wi wa huwa alladi jaal lakumul wa huwa alladi sahara lakum lbahra litakulu minhu lahman tariyan wa tastakhriju minhu hilyatan talbasunaha wa tara alfulka mawakhira fihi wa litabtagu min fadlihi wa la'allakum tashkurun mon ami o aya si allah wino kala mo gollitirali o naata yiite hunjiɓe qur'ana buyara no hulana allah dani ko kanko woni ko eltani o waafu on o waafu mo yotton les océans kanko eltani en wa huwa alladi sahara lakum lbahra litastakhriju minhu hilyatan talbasunaha piyo yaltinoy ka nder waafu tuɗaari ndi ɓornoto ɗon liƴƴi gonno ka nder waafu bukki ɗin liƴƴi ko ɗin moƴƴinte koɗe ɓurɗe labede kala ko jalpata foti ta hino nder ton liƴƴi goo e piiji goo hino nder ton kadi cuɗaari façon kange no nder ton allah daali yahruju minhuma allu'lu'u wal marjan façon kange no nder ton allah daali yahe ɗaɓɓi ton ɗen kange ɗon moƴƴi noon ɓorno ɗon yeeyon heɓo mbuuɗi litastakhriju minhu hilyatan talbasunaha wa tara alfulka wurinɗa yiya laaɗe ɗe mawakhira fihi no ka danka nder ton yabita no ɗaɓɓa ɓure allah ɗen nder ton allah daali laaɗe annduɓe fii mum ɓen ɓen no nder ton ɓe waɗi recherche ji maɓɓe yaltina ɗen jawle yaltina on kange yaltina ɗin liƴƴi yaltina façon liƴƴi goo e nemaji ko woni allah wi muri hino nder ton wali tabtagu min fadlihi ɗaɓɓe ɓuri allah ɗen moƴƴere allah nden wala allakum tashkurun wi on mo merci ko fanɗi o ko fanɗi wona ɗen batoje ɗe allah wi no nder ton hannde e nder océan ji ɗin wona waɗe wulure no nder ton no wadde recherche ji ɗin ɗen batoje fof ala batowal hay gotal ta ko julɗo moƴƴinigal ta kanko woni ngal doginde andi marsade hande ko aya le wi koye jokku andi kamɓe ɗe ɓe gollitiri aya o enen honto en heɓali ko profité nge baharon sina waɗi ko wiyan la ilaha illa la ko lanɗo a yurnani anda ko nder ton kon kamon ɓen tawi ko ha ɗo ganduɗa allah ko lanɗo ko ɗiyaji ko hay hunde andal taw ko allah o lanɗo sa daari documentaire ji go ayi façon liƴƴi couleur ji mum no ɗum fubboto saltira ɗum ñaame si tawno hara ko julɗo on hollayno ɗum ɗo yimɓe ɓe waɗa ɗi recherche ji waɗa ɗi documentaire jara on to wonde allah ha jaati siko kefere on exploité alqouran valorise science on nemini a toyi fof men no doga ka fof no doga ka ko par ce que ko ga arata geytum kum hen to aray sadi ayay goɗɗo no yiwato tan wa picca ko liru ndu karandejo juɗɗo wona ɗo seeɗa ta jalbiɗo wasi ko laboratoire o naata o régula hay hunde si wona ɗi nafakaji moƴƴi ɗi jaranke ko ɗum laaɓi ko e ɗe o to ɗeɗe métro ji leydi o nduggu winndi ko ɗum ɓawlini men toon minen kadi eyi ko ngenge ndiijo wallahi tuma mo ko ma wiiti bimbi tawi hino ɓiɓɓe jeego e rewɓe ɗiɗo o ala ko wallina dépense so otti ɗon o kanay ɗon o kanay seeɗa heñen donc ko fi on ɗum waɗi si ɓe hetti wallahi ɓe janga ɓe waɗi gandal sooɓe maɓɓe ka toujours kamɓe c'est des chercheurs enen a yeyi goɗɗo no yango wallahi sadi en waɗali valeur e gandal e yiɗa kadi aya goɗɗo no yango to sibi ka tawno fuɗɗori yan hono ɓe lumbinayno nayi inchallah hono men sa payno me ya sénégal hono men jotono ɗum yango ha heɓa jawdi nanta inde ka jawdi woɓɓe ɓen hala no waɗi kekkere nden ɗon hollugol ko ronda ɗum ha ɗum heeɓi donc ɗum ɗo fof kanko o yandike ha o heeɓi jawdi ndin tamo falana ɓiɗɗo makko on sifa kiyay joni ɓay heeɓi fuɗɗi ƴett aye ɓe wakkili ƴettugol 1 milliard 500 millions franc guine en sooda teere wiya ɗo sa waɗi ɗo ɗuma honno centre commercial Marseille ɓe wakkiɗaki ƴettugol 10 000 euros inscrit fa ɓiɗɗo maɓɓe e l'école kelɗuɗo Canada ma ɗum États-Unis ma ɗo France hiyo janngu kanko hara o rewani ɗaka lumbel ngol nayi
gol baba haray ar batto da do e tito de jula ya gam be ngelutta e dunga o jangata adu ben non awi no ko ala lamu kambe yimbe mabbe fobe kamaki hay goto ala ka école ji ngani mo lana ndare o porto ko yoton fop lamo to ben fo no wodi école ji spécial ka be jang a jangay do julisa leydi ma université gono Angleterre do Oxford on va gagner di université ji wondi États-Unis Howard gagner Columbia University New York ding si tay a heɓay poste important ngare waye majji par ce que silan ande a tardina leydi jon noon enen e wakkilaki finance de ɓiɓɓe ɓe janga ni ɗo esa o combat mo maktay so wanno ɗo uttere wotere ka uddi o e wotere ɓe examine uttere nen ɓe tawi ko nde saku maaro konati 50 kilos o utti o ya ɓa o tappimo ha gasi nde wotere ko 38 millions de dollars maktay on getti zone si ɓe mbawimo interview fi ɗum yeɗi presque o fof fewtimo kano lanndo ko faala goɗɗo ko wimo no ene maktay ɓaya welni o box a faala ɓiɗɗo ma on kañum kadi yo waɗu box o so suɓi ke box ala ko mi wawi ono sagal mi uttatake ɓiɓɓe ɓen utte sagal mi uttatake ɓiɓɓe am ɓen utte an sa yangike a tampi ha a heeɓi yoɓan ɓiɗɗo ma o janga kanko o moyno fowdu donc haray neredeji ɗum ɗon foppuno ka qur'an kala o science ko yoton ko fof fowtere no ɗaɓɓirte jawle ɗen fof nokka nder qur'an allah no yamiri yen janngu science o yen janngu fii demal fii technique fii technologie fii yen wuuruta ko en tedduɓe nana sasama maaki neɗɗo si maayi golle makko fof kupay sina piiji tati sadaka moƴƴo mo o waɗi ta baraji mum no joɗɗi so a l'école mo danuɗa ma pompi mo waɗɗa ta no ƴogeede ma ɗum ɓiɗɗo moƴƴo mo jannguɗo faami diina si duwanigem ma ɗum gandal ngal accunoɗa no gollitireen aw ilmun yuntafa'u bihi ulama en ɓe wi ɓay ilmu on ko nakiraani koko woni wo a an on tigi tigi on a ekkitino ménicie yagal ha wawuɗa a ekkiti goɗɗo goo ménicie gal ha o wawi sa waali ke ama yi fannintama on no gollitirde ɗum heɓa dépense o jokka en nambaraji ɗin no tawdema kala mo on kadi ekkiti ménicie yagal sintanta kono an hay fuu sa wawata hay fuu a wawata sina kiltugal tuure ay Konakri yimɓe no dari nokkel go usase minen kadi ko ɗo mi woniri ndara hunde ayi bureau ma ko jokka ɗo ara ɓe jokki ɗo affaire o donc ko feere ala ko ma wakkiɗo ɗen jangge waɗe gandal ngal en valeur siɗen faala développement siɗen ma sengo gandal ngal ko aduna ko ɗum ɗo ka laakara mi raɓɓinɗinna pot ɗon woni gayntorade bayan ka aduna ɗo sa janga a heɓay lorra ko a janga kon kono haray no hakkindi kono mo koɓe amen go usa tafsir ɓe maaki neɗɗo si jangali ka fotti e janguɗo o wo yoɓay ko jangano kala ka ɓe fotti e janguɗo on o yoɓay ɗon ko arno jang a yoɓay ɗum ha maya ɗum annanenan ɗum kay diwol ɗo kela sikka ko ni ɗum serti to so windi antiɓe anarna e horma ta so landake accay ɗon seeɗa o sertitani a yoɓay ko a jangali ko ɗum feere ala joni noon ka adna ɗo a yeyi ɗo goɗɗo si tawno hara wiyano ko participe e gandal recherche fino avion je ɗe moƴƴinire wo jaɓata ka avion je mi sikki ɓuyi hara e duwodiri avion ka wona e majjiyankori no teggo e ɗumanno ɓaaro yeƴƴo wiya mbiyatma ka fo so anda ɓiba si tawno ɗo kala yarowo ɗo potiru jure taw hara mo waɗi chimie o chimie on alimentaire ɗo buy kadi mematano ɗo siwo jarno kono wiya ɗo adde si o ɓanne ɗum ɗa ɗum ɗon fof ko yimɓe jangi moƴƴini ko yoɗɗa wiide o ɓande o pottine wallahi hay fusre mum an woni an ko a gros consommateur wiɗa consommude ko ɓe a waɗi recette jangi ko hay hunde an a remboursade hunde ala ngal nanguɗa ko ɗis ko o yawru ɗo yatti kesum ko yimɓe jooɗi waɗi recette moƴƴino yawru ko wonɗa wiide joni ko ɗum ɗo woni kesum anka kon ɗum wallirɗa jama on ka ganda donc aduna ɗo kala no woniri profitay kono yo goɗɗo ñeeñi ha ɗum mbite ala kana taw o janga ko toon ha jowoni ƴesa taw no woodi yimɓe ɓe Allah reconnaissa ɓe ala ka registre
kala ka wiyaɗo no yoɓe mi sikki ko numéro ji e inde ka e social e ɗum sala on code ala ɗum a kooɗa e ɗo goɗɗum noodi yimɓe ɓe ala ka code ka central allah ɓew ka registre jano allah dati maɓɓe ko ɓe porodu ɗo ko sab ko rafulet nde ɓe laatat ɓen ko ɓe porodu ko allah andi fi mum reconise konko noniji tati ma piiji ɗiɗi allah daali fa'lam subhanahu wa ta'ala wa dalika surat al imran kasi ɗon o yehi taw après voilà shahida allahu annahu la ilaha illa allah o nan ɗon daali o seedike kanko mo seedi reweteɗo o ala sowona kanko mo andi ɗum mo reconise hoore makko wal malaika kañum wawon ko matufiyane ko fayilu dimmo ko ɗum wasi woni marfu wal malaikaɓe ɓe men kañum kadi no seedi no andi ko jokka no reconise no ka registre wa ulul ilme e jongande lanni ko heddi ɗon kon kañum andi ko ɗum adduno ɗum adna si nelana ma kon ko allah lan ɗon e malaika ɓen e janguɓe ko ɓen allah andi fi mum ko janga kon ala ka registre tewtama laatara ko rafle ɓen ɗon ko ukkiɓe nder ton tum ɓe noddaka e mum ukkiɓe e dewal janga on pagay kadi koy kaka allah tum ko allah tum yawande e yawre ɓe docteur ɓe aroɓe donka ɓay ko toon mi andirma ñaasdin ko ɓe ɓornoto kon ɓe ara ɓe ñawda baggi on no yeeye madina kanon pen ɗo joɗoyde bagge o ñowa sifa bulusi docteur sala on net ma docteur san ño'a sifa on net ɗa hakkude maalla ko hombo suusi yawde ño'a sifa ko docteur daɗi e docteur so e ɓorno ɗum tigi ara donka e ñaasdin opéra ñawda hombo suusi wadde ɗum hay goto suusal ɗum ka ɓayman ɗo jangga anda fim ɗi jonti social ɓe wattoɓe kuura bajji on ɗa wawi mo heɓude ɗa wawi ño'a sifa mum net ño'a nelan sifa ko social kon tigi combo ño'ana ɗum ari watti kuura jawe poto combo ukkuma ka diina ga e juulugol e poto patire a jangata kadi allah subahana taala o wimata nemu pus nder ɗo julɓe ɓen ko ɓe noneji ka nder diina ko ulul il ko ahlu zicre en kañum e fasalu en troisiéme position ala to ko tera ko ahlu zicre a jangi ha a faami a andi joni ko a landetere ɗum woni premiére place o kala rétoire ko ɗon ɗon ɓuuri moƴƴude ma o tigi tigi on ka premiére place a raati si hitande naati ha yalti hay ɓeygu ma landaki ma e hunde annunaka ahlu zicre won ka luttiri place goto nder ton fas alu en ɗaɓɓitu deftere ndaara ka ara piinoɗa janga si hitande naati ha yalti a heɓali ustadijo a heɓali juulirde ka arata piinoɗa janga deuxiéme place on kadi a raati haray hande kadi ko a forodu nder ton fasalu ahla zicre in kuntum la ta'lamun amma noon troisiéme position so tawi na ahlu zicre na a jangowo haray allah wi awa ha heddiɓe ndey taɓe memu toon hay fusnani heddiɓɓen taɓe memu toon fusdey wala taqum ma laysa laka bihi ta memu toon ndey goɗɗum nani a nelaka juulugol nani ɓe ɗo fam toon heewi naten ɗo juulen kono annduɗa e juulte ɗum on to wonɗa janngude ɗum nen a suma e on hewti comme on ɗum on anda ñawoje korka hombo jannduma fi korka si ukku on no hukkuma nder to wona ahlu zicre na fasalu kono hukkuma nder to allah wi ta memu toon do ay hunde wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukma allahi fi dagantako mo feska o gollal ka nder dina ha o anda ñawore allah e nder donc yo hersinano julɗo on ɗo goɗɗo kala ngal ɓe fallirta fi ko faala kon o jiiɓa yawɗuman ɗo goɗɗo yo fuuta nder ya tempu o gurgurunoɗo ha wala période no wolirta o fiyo haaju makko marche kala leydi ndi yaari o gurgurunoto ha wala haala yiya on tawa duuɓi capannayyi mo wondi alqurana o ala suura celluɗo mo wata janga sa nani mo janga ko welegeeru faal ƴettantama laajuji jala sa eyi ɗum ma piɗo tawa to gite ɗon taw ɗo fuɗɗini tawa humdala ko regi hesi ko siɓɓe men ɓeya ɗo ya yullati allu yiri ala a famata e hunde ko ɗum wona wole donc feere ala ko laruri ko ma jangen ndeɗo alqur'ana jangen kaɗo diina men anden fegol islami men wona ka julde si habbirama anda ko jangete
titurama anda ko jangete kataya anda ko jangete ko ɓuri noon aaninde hulɓinde fi ɗum ko ɓe sonnaɓe men ɓe rewɓe men ɓe ɓay kamɓe hunde nanotako ko ɓe wolta ɓen o dari ɗum pus goɗɗo anda yo ko ɓe woni wolde ko ɗiyete andanoon en ɗum deƴƴi tum ɗum no deƴƴi tum na woni mo jangude wala jangude ɗo gono dari ɗo e allah akbar ande ko ɓe woni wolde ba joni ɓurɓe ɗude ɓe ko gorona goro billo woni wolde allahu akbar donc ko fe diina men kan sika marse alhamdulillah yetti allah en heeɓi yimɓe kelɗuɓe on tigi na ɗiɗo matata ɓay naɓe na oustad ba wona cheikh ramadan ɗo de wona hay goto e ɓeɗo soodi juulirde men nden Bruxelles ɓeɗo tu wata sodde nde juulirde ɗo o local mo wonɗen ɗo ko o fuu moɗon mo kala wakkili saabu ko yiɗi allah ko yiɗi diina tan wakkili itti mbuuɗi mum ha ɗum ɗo heeɓi ka joni noon ɓay ɗum ɗo heeɓi ke are janggen wono andirɗen noon en arɗo ɗumen meɗen janggude tawnani awa ɗo kadi diina kam moodi janggen kadi kaadi en daari en tawi ko adna marsa sina en janngu ɗen sikka marsa kadi ina hara en jannga asta lakara ko jannguɓe ɓen jannguɓe ɓen allah jogii haaju e mum naatoɓe aljanna ɓen koye nder ɓen ɗo woni jannguɓe majjuɓe ɓen o alaa haaju e maɓɓe laakara bes ɗum ara e pour rafule hammine to e jahannam ko majji ko jannguɓe ɓen e hoore mum naatoɓe aljanna e jannguɓe ɓen kamɓe kadi ko embere gandal maɓɓe ngal ɓe ƴawoyta aljannaji ɗin ko kooreji si goɗɗo accima étage goto ara o accima par ce que distance hakkude étage e étage ga aljanna ko duuɓi 100 on mbiyana o accima na on gore allah dari yarfa illahu alladina amanu minkum walladina utul ilma darajat allahu lanɗo on hino ɓanta ɓen gunɗinɓe e moɗon o ɓanta kadi gandirɓe ɓen darajat kon ɗum woni ɗum c'est-à-dire ko naati aljanna kon fof jannguɓe fof o adda ɓe ha e niveau ɓurɓe kelɗu jogagol gandal e ɓen ɗon wiya bon e ngarduno ha ɗo nani ɓe andi fa kon to ɓe woni fes ko ɗon ɓe seedi ko naatata aljanna kon fof ko jannguɗo joni noon yarfa illahu alladina amanu minkum ko ɓen naatirɓe aljanna sabu gandal maɓɓe e peewal maɓɓe allah no woodi ka ha ka ofti fof ɗon ka naati a hewtayde ɓe ara ha ɗo on afo ɗon wallazina utul ilmu suute noon utul ilmu e nder ɓen ɗo wayno ɓen ɗo ay ngarduno ha ɗo ɓe andata kon to ɓe hikkoro e dow to wallazina utul ilmu minkum darajat par ce que naatugol aljanna on so suɓama naatoɓe aljanna ɓe si arama haray kono ɓurdira gandal ngal jawrite nda ko woni ga kon dey faɗɗo yo pottoto mawɓe yo yiko yeeso ɗum ko ga ɗo ko jannguɓe ɓen yikoto yeeso mawɓe yo yiko yeeso mawɓe yo yiko yeeso ko ga to ko jannguɓe ɓen hikkoto yeeso malay joni noon sa a naatay aljanna sans probléme non aray malaika ɓe woni hoɗo waɗa yaade ko aljanna fof yal mbiya o naato aljanna naatay aljanna e laara kono ko hombo jannuma ha annduɗa golle ɗe wawɗa gollude ko adduma ɗo ko a way ko usal nankari malaika ɓe yardemu waddoyam ɓenna ko ɗo naata taw sinata nan e ko o tindinma kalmo ko on naatata taw kadi baajo on noon naata si naatoyama toon kadi bon aldekol alhamdulillah ko noon ɗo won naate aljanna ne bon ɓa ɗo ko étage ji koreji hôtel ji ɗin ko 7 étoile hunde kala étoile fof no toon mais ko selon biyeji mon ɗin dey joni ara yawa ɗo noon mo kala ka faala jawde o ko ɓer ko janggi kon haray ko ɓurana on ko hunjiɗo o bon an hunji darti an ko a on ɗo hunjiɗa an ɗo hunji ha nas ha tabara hunjiɗa malaika wiya janggo o jannga no malaika jento tawa ko selli tigi tigi ko heeɓi e ko jangi kon ko simore wotere selli ɓenno bon minen ɗo selon ko min examine ma kon ko selli e ko jannguɗa kon ko fatiha tun heeɓi jawɓe fatiha tawa ɓe fati malaika si gartini hay ga yimɓe men si gartini guite wojja jos ɗagata noon malaika wi janggimi ɗaroɗi ko noon ndi ara haajuno ɗon ka donc hunjiɓe nde foftano selli ko dow ko kamɓe e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e annabi yusufa en ɓurɓe teddude ɓe fof kamɓe kafoyta cité ji ko mbarimɓe maɓɓe ɓenno ko ɗum waɗi hunjiɗo qur'ana ko personnalité molnaɗo enen tu yeewi kaari no hunji qur'ana
abono ko sen oustas Tayibou ɗo fi kala conférence waɗaɗo ya hendo mo wona ko sati a waɗira suguno kollunku woni waɗirde ɗo ni ko sengol le vidéo ɗo ko spécial fi bayana oustas Tayibou tun waɗeteɗo siɗa faala bayanaji maɓɓe ɗin fof ko ɗo tun abonoto